Pemirsa kasus meningitis Streptococcus suis MSS, sanenanen ngelimbak ring Gianyar, makin taler kepanggih ring Denpasar. Dinas Kesehatan Kota Denpasar nureksain, dawek Januari kantos Mei warsene makin, wenten pitudiri krame sanikeni MSS, nanging nenten kantos seda. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda Mausang, saking pitung diri inucap 6 diri sampun kena, saha diri kantun polih perawatan. Ipun nainin kerawat ring RSUP Profesor Ngurah kantos 5 diri, tur kali diri ring RSBM. Kramel sanikeni panglalah MSS punike sadurung nyane, nanin ngajeng sate bawi, balung, tum, babi guling miwah lawar bawi. Paiketan Dani Mausang indik gejala penderita meningitis, kadulurin antuk panas raris nenten sadar. Selanturnya nih kerama inucap Mang Dani ngelaksana yang cek lab cairan tulang belakang. Tapi malih sampunanin ngajang daging bawi sani ngawinang dengan keni pengelola meningitis. Doaning asapunika paiketan Dani ngawadarang indik pidabdab pinyungkan meningitis nenten wantah rahu saking ajangan daging bawi sani mendaging bakteri Streptococcus nanging taler sangkaning kewentanan virus utawi jamur. Kanan sasi sani kaon taler maosana ring panglimbakan bakteri utawi virus sani ngawinang meningitis puniki. Ring sajeroning nambakin pengelola kasus punike karesikan peternakan bawi patut kaurati becik rumasuk kesehatan ternak. Selanturnya ritat kale nampah bawi mangdani kejantenang bersih tur bawi inucap sehat. Raris daging mangde kaolah bersih miwah kantos lebeng. Indik suhu masak daging bawi inggih punika 17 derajat kantos 100 derajat Celcius. Asmara Putra Bali Pos.